السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وتو تكيني كابجمو مي ergaaduma gabaabduu seetii kan seene warri isaa kana teessan yoo diqqaa jiraattan mee sheer naa gotu insha Allah. Ergaa gabaabaa wayiin qaba. Wallahi rabbi sinidha. Rabbi namarraan hin ga'ini gaa namni ilmi namaa kun waan hin taane hin qabu. Namni kun akkan taane hin qabu, akkan taane hin qabu. Wallahi namni dhibbi lama xiqqoo miti. Yeroo lola jedhamu biyya keenya keessatti yeroo rakkoodha jedhamu namni gabaabsee ilaaluun mala. Yeroo lolli kun waa hedduu keessumsiisa. Lolli waan baay'ee keessumsiisa. Haala kana keessatti amma dubartiin isin fuullee kootti agartan kuni raayyaa qobboo Allamaaxaa raayyaa qobboo irraa kaate ijji isii kuni utuu baqaa biyya rakkatti jiraatu dhabdee yeroo barreen gaddaa lolli lolamu sana biyya rakkatti jiraatu dhabdeeti biyya kana irraa baqattee osoo deemaa jirtu baharii irratti waa dhahe ijji namaallee arguu hin danda'u ijji nama arguu hin danda'u waan ni jira maallee xiqqoo ilmaan illee arguun bareedduu miti dubartittii kana iyyuu waa dhahe isin wallahi أنا جاي نبني دعوتك كينيا كبجمو مرة ثانية أنا سنيف رفيق كموتيفا موتوما عند برسنا في قال كيسا إرجانجر كبا أرسو سموتن إنجر واتشو سموتن إيشي أرجو رايا قبو روبيتي lola keessa baqattee siin kun kuma sin agartan kana lola keessa baqattee lola keessa namni baqate naannoon magaalaa biyya keenyaa kun akkuma jirutti jira wallahi garaa nama nyaatti ilmaan kiyya bikka kaa'uu dhabee dubartii wayitiyyuu asuma jiddaan keessa nama jiraattu wayitu boo'aanatti fidde bilbila isiniif han barreessa lakkoofsa bilbilaa isiniif han barreessa biyya kana jiraachuutti ijan qabdu sila baqattee biyyaa baate eega biyyaa baate immoo asitti jiraachuu hin dandeessu eega jiraachuu hin dandeenye immoo biyyatti immoo deebitee galuu qabdi kana namni gargaaree asirraa gara biyyaatti deebisaanii jira isanni biyyatti deebisaa jiru kanan as keessatti argee rifadhe hedduu namni ni'imaa ijaa kana ni'imaa ijaati yeroo jedhamu ni'imaa aafiyaatu jira isiin kun garaa waa dhale ilmaan qabdi ilmaan qabaachuu wajjiniin immoo ilmoo sii kana immoo akkatti jiraatu lolate irratti ta'e waraanate irratti ta'e baqattee baate immoo nagaa argachuu hin dandeenye karaatti immoo utuu siin karaa bahariitiin gara jiddaatti immoo dhufeen ilmaan kan koo kana immoo nyaachifadha obaafadhatu siin jettu karaatti maqaan see urgoo maariyyee jedhama bilbila isii kunoo amman asirratti poost isinii godha wallahi ijjisii kuni waan danda'ee ilaalamu ilmaan keessa nuun agarsiisina wallahi danda'ee hin ilaalamu biyya waraana baqattee baate immoo nagaa argachuu hin dandeenye lola baqattee baate የምትመለከቷት እህታችን እርጎ ማርዬ ትባላለች ወንድም እህቶች ምናልባት አማርኛ እንጂ ይሄን የምናገረው ኦሮምኛ የማትሰሙ ሰዎች ሁሉ ወገን ለወገን ያው መቼም እኛ ያለን ሀብት ራሱ ወገኖቻችንን እንዴት እንዳለ አሁን እቺ የምትመለከቷት እናት የልጆች እናት ናቸው የምትመለከቷት እናት እርጎ ማርዬ ይባላሉ ባለፈ ጊዜ ከቆቦ በጦርነት ምክንያት ከዛ ማህበረሰቡ በሚሰደድበት ሰዓት ላይ እየተሰደዱ ባለበት ሁኔታ ላይ ቪዲዮን ዞር እያደረኩ እኔም በጣም ከፍቶኝ ነው የሚታይ አይደለም በጣም ከባድ ነው ህፃናቶች ራሳቸው ይሄንን ቢያዩ የሆነ ይሰቀጥጣል ሰው ለካ ይሄን ተሸክሞ ምኖራል ወገን ለካ ይሄም ተከስተውበታል ለማለት ያህል ያው መስረጃም ይሆንን ያህል ነው እኚህ ሴትዮ ወደ ሀገር ቤት ይመለሳሉ እንኩን ይሰሙለቴ ይሄ የምታይ ነው ምናልባት ይሄን እኮ ያልታየ ብዙ ነገሮች ተከስተውብናል ማለት ነው
አዎ እና አሁን ጅዳ አየር መንገድ ውስጥ ናት ያለችው። ሰው ረድቷት ነው ወደ ሀገር ቤት ለመሄድ የተነሳችው። እቺ ሴትዮዋ ከአይኗ ውስጥ ይሄን የሚመስል የመመክል እንደ ዝናብ መግል እየመገለባት ነው። ምንድነው የተከሰተባት? እስኪ በራሷ አንደበት ትናገር እስኪ። ማለት ሲወጡ በጦርነት ምክንያት ከራያ ቆቦ እንደወጡ ነው። ከራያ ቆቦ ሮቢት ነው የወጡት። መናገር ስለማይችሉ ነው። እናት ናቸው። እናት ያለ መቼም በእናት እንደማይጨክን እርግጠኛ ነኝ። አሁን እኔ የምፈልገው ሌላ ነገር አለ። ስልኳን እዚህ ላይ እለጥፋለሁ። ስልኳን እዚያ ላይ ስለጥፍ ማንም ሰው ሄዶ እንዲያያት ነው የምፈልገው። ትታከማለች እና የምትበላው ምንም የለም። በቃ አሁን ከዚህም ተባረራ ነው እየሄደች ያለችው። ተባራ ነው እየሄደች። ምክንያቱም መስራት አትችልም። አፍያ የላትም። አይኗ እንኳንስ ማሰራት ማየት ራሱ ይሰቀጥጣል። ስለዚህ አሁን እቺ ልጅ ናት አይታ እያለቀሰች ያመጣችብኝ። እዚህ ነው እንዳጋጣሚ እሷም ያየችውና እና ባድራሿ መሰረት በአላህ ብላችሁ እንድትፈልጓት ነው ከኔም ጭምር ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው ጦርነት በሀገራችን ላይ አስከፊ ገጽታው ነው። አስከፊ ገጽታው ይሄን ይመስላል። አስከፊ ገጽታው እንዲህ አይነት ክስተቶችን አስከስቶብናል ማለት ነው። ስለዚህ የወለደ አንጀት እንዴት እንደሚሆን ያው ግልጽ ነው። ጦርነት ደግሞ እንዴት እንደሚያደርግ ግልጽ ነው። ስለዚህ ሽሽት ላይ እያሉ ሄጄ ቤተሰቦችን እንዲያደርጋለሁ ብለው አየህ እና እንድትረዷት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።